Hvala još jednom. Ni sudijama za prekršaje nije lako. Prekršaja sve više, presuda tek po koja, zakon postoji, poštuje se, ali ipak sve više predmeta sa oznakom zastarelo. Šta treba menjati? Teško je i poverovati da kroz prekršajne sudove godišnje prođe oko 1.000.000 predmeta. Od zahteva do pravosnažne presude često je potrebno i više od 2 godine, a onda je već kasno za kažnjavanje, jer nastupa zastarelost, pa predmet ide u arhivu. To je idealno za višestruke počinioce, pogotovo što nam nedostaje jedinstveni registar za prekršioce i za novčane kazne. Ako neko lice se nalazi pred prekršajnim sudom u Beogradu, a živi u Vranju, i imalo je više prekršaja koji su pravnosnažno presuđeni u Vranju, sud u Beogradu nema tu informaciju, odnosno do sada nije imao. Sada će tom jedinstvenom evidencijom znati da li je to lice kažnjavano ili čak da li se vodi još neki prekršajni postupak protiv tog lica. Tu se vidi da li je neko sklon činjenju prekršaja ili je to se desilo jedanput samo. U 2012. Prekršajni sud u Beogradu imao je ukupno 231.966 predmeta. Od tog broja, zbog dužine trajanja sudskog postupka, zastarelo je 38.285. U Srbiji, na primjer, u prošloj godini svi prekršajni sudovi imali su 881.458 predmeta, a zastarelo je 103.386. Jedan od razloga je problem dostavljanja sudskog poziva koji građani izbegavaju da prime. Sljedeći problem je kada sud posle toga dostavi naredbu policiji da pronađe to lice i da ga privede sudu na saslušanje, policija nije u mogućnosti da postupi po sudskoj naredbi jer građani imaju fiktivne, odnosno lažne prijavljene adrese boravka. Šta to znači? To znači, primjera radi, u Beogradu je taj procenat 80%. Da bi postupak bio brži, nedostaje nam takozvani prekršajni nalog, što je slično mandatnoj kazni i odnosi se na kažnjavanje u fiksnom iznosu. Daje se dokument okrivljenom gdje on kaznu može isplatiti dobrovoljno u roku od 8 dana. Ako je dobrovoljno plati u roku od 8 dana, ono plaća samo 50% te kazne. Preko tog roka plaća u celom iznosu, s time što to lice uvek može da se ne saglasi sa onim što je kontrola na licu mesta utvrdila i da inicira sudski postupak. Zastareli prekršajni predmeti čuvaju se u arhivi 3 godine, a drugostepeni 5, a zatim se uništavaju. Ovaj prekršajni predmet, na primjer, težak je oko 3 kg sa svim spisima koje sadrži. Očigledno rok od 2 godine za donošenje pravosnažne presude nije dovoljan, pa je predlog novog zakona da taj rok u buduće bude 4 godine. A formiranjem sudskog registra, koji će svima biti dostupan, građani će moći da se informišu koliku kaznu moraju da plate.